Yes, ibihe byiza kanizere ko umeze neza cyane. Mu gihugu cya Espagne, ikipe ya FC Barcelona ikoze gutya itsinda ikipe ya Atletico Madrid ibitego 3-1. Wari umukino ukomeye, ni umukino ngiye kuza tuganireho. Turakomoza cyane muri ekipe ya FC Barcelona ikomeje kuyobora urutonde rwa shampiyona ko kuri ubu ngubu nyuma yo gutsinda uyu mukino isi ishyiramo ikinyuranyo cy'amanota 4 inyuma y'ikipe ya Real Madrid iyikurikiye. Ni umukino turi buze gukomozaho, gusa turaza kurebera hamwe team news ziri muri ekipe ya FC Barcelona ndetse n'andi makuru arimo aragenda avugwa hariya mu gihugu cya Espagne, by'umwihariko muri ekipe ya Real Madrid. Icyo usabwa banza urebe neza niba warakoze subscribe, ubundi tujye dukomeza kugenda tubana neza 5 kuri 5 no gukanda ku nzogera, ubundi kugira ngo buri kiganiro cyose tukimara kugikora kijye cyita kikugeraho neza 5 kuri 5. Yes, wari umukino ukomeye. Impamvu mvuga ko wari umukino ukomeye, ni umukino amakipe yombi yarari muri forme, by'umwihariko kuri ekipe ya Atletico Madrid ariko zerani imikino irenga 5 itaratsindwa haba muri UEFA Champions League ndetse no muri La Liga. Ubariye hamwe imikino yose ikipe ya Atletico Madrid nyuma yo gutsinda kuri El Clasico, nubwo yatangiye shampiyona nabi isafaringa igenda inganya nyuma yayo ikaza no gutsindwa, ariko ihagurukira ku mukino wa El Clasico ubwo yatsindaga ikipe ya Real Madrid ibitego 5-2. Nyuma yaho ntabwo yigeze itsindwa muri shampiyona. Ndetse wakomoza kuri ekipe ya FC Barcelona, nayo ni FC Barcelona nyuma yuko yari maze kuba yatsindwa kuri El Clasico, nubwo yaburaga abakinnyi bayo b'ingenzi, ariko nayo yagerageje gukora iyo bwabaga ikora rani imikino irenga 5 itaratsindwa. Yego yaje gukorwa mu nkokora n'ikipe ya Chelsea muri UEFA Champions League ubwo yatsindwaga ibitego 3-0. Rero ibingi nibyo byakomezaga umukino, nubwo yagize itya ikaza kwisasira ikipe ya Alvarez muri weekend ikaza kwitsinda ibitego bigera kuri 2-0. ubona ko ni ikipe ya FC Barcelona yari yagarutse iri muri forme. Rero wari umukino ukomeye nkuko nari kubacishiramo, gusa mu mikino 5 herukaga guhuza aya makipe yombi, ikipe ya FC Barcelona yaratsinzemo imikino igera kuri 3 banganya umwe. Ikipe ya Atletico Madrid ibasha kuba yabona intsinzi imwe muri iyo mikino 5, ubwo batsindamo inshuro imwe. Ni umukino wari ukomeye watangiye ikipe ya Atletico Madrid ifungura amazamu kuri nimero 10 wabo Alex Beyan ku minota 19 aza gufungura amazamu, gusa ikipe ya FC Barcelona iza gukora quick recovery kuko ku minota wa 26 Rafinha yaje gufungura amazamu, nubwo ndetse Roberto Lewandowski yaje gusha penalty mu gice cya mbere. Gusa mu gice cya kabiri ikipe ya FC Barcelona yaje kugerageza kugenda ikora byinshi. Ku munota wa 65 Dani Olmo aza gutsinda igitego cya kabiri. Ku munota wa 90 bongeye iminota 6 y'inyongera. Ku munota wa 96 Ferran Torres aza kubonezamo igitego cya gatatu. Ikipe ya FC Barcelona ibasha kuba yakwegukana amanota 3 itsinze ikomveka kuri New Spotify Company kuri stade yabo nshyashya bataratsindirwaho muri iyi sezo, nubwo amaje kwakina imikino igera kuri 3 bahakineye na Sportivo Alvarez, bahakinana n'ikipe ya Athletic Club Bilbao, ndetse uyu wari umukino wa gatatu babasha gutsinda ikipe ya Atletico Madrid. Bahita batanga ubutumwa bukomeye i Madrid, nubwo bo bari bukine uyu munsi, baraza gukina uyu munsi ku isaha y'isa 4, nabwo nibwo bari buze gukina ikipe ya Real Madrid, nibwo bari buze kubimanuka mu kibuga. Ariko reka twinjire muri ekipe ya FC Barcelona. Ikipe ya FC Barcelona nyuma yuko Rafinha agarutse ifite Roberto Lewandowski kuri attaque, Lamine Yamal ari muri forme, ujye umenya ko ikipe irakwica. Ukongeraho add-on za Pedri ari mu kibuga. Pedri waje no gutanga assist ku gitego cya mbere, assist ballon nziza kabisa, ikupa trajectoire y'aba defenseur isanga Rafinha yemira umuzama depoza mwizamu, cyari igitego cyiza. Ubona passe Pedri ari hagati mu kibuga, ujye umenya ko iyi kipe ya Barcelona ibirakubaga, ibirakwica. Ukaza gukomoza kandi ukaza none waza kureba muri defense, yego ni ikipe ya FC Barcelona itarakora combinaison ikomeye, cyangwa se itaramenya combinaison ikomeye ku mutoza Antifix muri defense. Yego agerageza kugenda akora impinduka muri defense, ariko ku mikino ibiri heruka wabonye ko yagerageje gukombina Gerard Martin ndetse na Pau Kubarsi. Ubona ko ni defense yego ntabwo iraba neza 100%, ariko ubona ko yo
ibasha kuba yanuza neza nubwo bitarakunda 100% ariko ifitemo akantu ko kuba bahuza neza ndetse bakaba banatanga umusaruro muri ikipe ya FC Barcelona. Ni ikipe ya FC Barcelona imaze igihe kirekire no kuva sezo ishize irwaye ikintu cyitwa defense, yego ibasha kwinjiza ibitego ariko nayo ikinjizwa. Ni ikibazo cya defense, umutoza nawe utagira byinshi akivugaho kuko nawe arabizi neza ko abakinnyi afite nta mukinnyi ubasha gufitinga cyangwa se kuba yamuha ibisubizo 100% ku kibazo cya defense n'undi asanzwe afite. Ni ikipe ya FC Barcelona ubona ko nyuma y'igaruka ry'aba bakinnyi barimo na ba Rafinha, nubwo Rashford yagiye kuri bench atakibanza mu kibuga kuko ba nyiri ikibuga navuga ko bagarutse, ariko ni Rashford ushobora kuzamo mu gice cya kabiri akaba yatanga ibisubizo. Ni Rashford twabonye kuri uyu mugoroba ubasha kunetiririza defense agafasha ikipe ya FC Barcelona kuba badefanda, nubwo bakaba babuza ikipe ya Atletico Madrid nayo ifite attaque zikomeye ziyobowe na Alvarez ndetse n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye. Wabonaga ko mu gice cya kabiri ikipe ya FC Barcelona bikiri 2-1 yagombaga kuba yakwishyura, ariko ubona ko umutoza yabashe kuba yasoma umukino, abasha gushyira mu mukinnyi nka Marcus Rashford, yego ukina yataka ariko nanone ukunda kugaruka cyane, wabonye ko yabafashije cyane kuba yabafasha kuba bakugarira neza. Ni Rashford wagerageje kuba nanone mu kwataka yaba mwiza, nubwo yagerageje kuba yakreya amashance gusa ntibize kubakundira cyane, bakaza kurata uburyo bwinshi bw'ibitego, ariko wabonaga ko ni Rashford wazamuye urwego, ni Rashford ugerageza kugenda akora byinshi bigiye bikomakomeye, nubwo kuri ubu ngo navuga ko atakibanzamo, ariko ubona ko ni Rashford ushobora kuba ari kuri bench umunota wose wamwinjirizamo akaba yagureza ibisubizo bitewe n'ikintu umwinjirijemo. Ikindi cya gatatu nkomozaho Pedri we ntekereza ko si ngombwa kumuvugaho, ari muzima, ari muri forme. Ubona ko ikipe ya FC Barcelona ibifite umutekano haba mu kukontorora umukino, mu kuyobora tempo y'umukino. Pedri ari mu kibuga, ubona ko ni umusore ubasha kuba yatanga ibisubizo. Nkomoza kuri attaque y'aba Lamine Yamal ndetse na Rafinha na Lewandowski. Ni Lamine Yamal ubona ko nawe agerageza kuba yakiriya chance, ndetse ubona ko aba mwiza mu gukina cyane cyane yafite Lewandowski, ndetse akaza kugira na Dani Olmo umaze igihe ari muri forme nubwo yaje kugira ikibazo cy'imvune, ariko ni Lamine Yamal ushobora kuba amenya ati yego ndabafite ikipe, nitwebwe hanze amaso tugomba kuba twatanga ibishoboka. Wagarura gato kuri Lewandowski nubwo yantengushye. Lewandowski ubizi neza ko atazongera amasezerano muri uyu mwaka w'imikino, ariko abizi neza ko ikipe ya FC Barcelona nubwo afite imyaka navuga yegeye hejuru kuko imyaka 35 bari imyaka myinshi, ariko bazi yuko niwe ikipe iba yubakiyeho, niwe rutayizamu typique ikipe ibigenderaho. Nubwo yawushije ibitego ariko ni Lewandowski kuri ngo navuga ukiri top scorer w'ikipe ya FC Barcelona, akaba ari n'umukinnyi wa kabiri ufite ibitego byinshi muri La Liga kuko akurikiye Kylian Mbappe wa Real Madrid. Nekereza ko kuba ubu busatirizi bwose bwagarutse ikipe ya FC Barcelona noneho umutoza nakomoza ku magambo yavuze ubwo batsindwaga n'ikipe ya Chelsea, yaravuze ati tugiye kubona FC Barcelona nshya, FC Barcelona ikomeye. Nekereza ko umutoza nawe agifite byinshi byo kuba yaminjiramo kugira ngo ikipe ya FC Barcelona ikomeze kugenda iba nziza uko bwije nuko buke. Ahubwo ikibazo cyo kwibaza ikipe ya FC Barcelona ko noneho yafashe umwanya wa mbere ubona ko idashaka kurekura, izawuvaho. Mbabwira yuko ikipe ya FC Barcelona irahita ikurikizaho ikipe ya Celtic muri weekend kabisa, nayo ni ikipe iri muri top 4 bari buze guhura kuri uyu wa gatandatu. Nekeza ko nanone uraba ari umukino mu gihe ikipe ya Real Madrid nayo iri buze kuba yisobanura kabisa muri uyu mugoroba. Nanone byagenda nkuko ibimaze igihe itari muri form inganyanganya, ikipe ya FC Barcelona ubwo iraba ikubisemo indi ntera ya danger kuzongera kwifata, nekeza ko bizabagora. Nanone gato update gato, mwabonye ko umutoza Frenkie de Jong nako umukinnyi Frenkie de Jong atagaragaye kuri uyu mukino, yagize ikibazo cy'imvune gusa. Bivuga yuko nawe ashobora kuba yagaruka vuba, ndetse oya ntabwo ari ikibazo cy'imvune ahubwo yahawe ikarita itukura, ari nacyo cyatumye atagaragara kuri uyu mukino. Ndetse ukongeraho na Dani Olmo wagize ikibazo cy'urutugu nyuma yo gutsinda igitego kabisa, yagize ikibazo cy'urutugu gusa
aba ntekereza ko medical test iri buze gusohoka kuri uyu munsi. Umutoza nawe yirinze kugira byinshi abivugaho, ndetse ntekereza ko turi buze gusenga kabisa akaza kugaruka ameze neza. Kwinjira ku mutoza w'ikipe ya Atletico Madrid, Semedo yavuze ko na n'ubu ngubu atiyumvisha kuba uyu musore Rafinha kuba ataratwaye Ballon d'Or, we ntabwo abyiyumvisha ko ngo abona mu mboni ziba ari we mukinnyi wari ukwiye kuba yahabwa Ballon d'Or. Si we wa mbere ubivuze, hari benshi bagiye babikomozaho ati ubundi Rafinha niwe wari ukwiye kuba yahabwa Ballon d'Or, ariko abandi bakavuga ati ikipe ya FC Barcelona yatwaye byinshi bishoboka ariko ntabwo yabashije kuba yatwara igikombe cya UEFA Champions League, aricyo cyatumye Rafinha ataba yahabwa Ballon d'Or. Gusa buri wese aba afite ukuntu abyumva, ndetse bitewe n'ukuntu aba yumva, aba areba akurikirana abakinnyi mu buryo bugiye butandukanye, buri wese aba afite amahirwe y'uwo yahereza kuba yatwara Ballon d'Or. Gusa ikipe ya FC Barcelona, niba uri umukunzi wawe ujya muri comment utubwire ese ubona ikipe ya FC Barcelona kuba yaramaje kuba yakuramo ikinyayo cy'amanota 5 yari ari hagati n'ikipe ya Real Madrid ikapusa ikanayijya imbere. Kuri ubu ngubu ikipe ya Real Madrid iramutse itsinze yashyiramo habakirimo ikinyayo cy'inota rimwe. Ese ubona ikipe ya FC Barcelona yesi ihagurukiraho? Setu yamaje kuba yazana abakinnyi bayo yarabarekipeye. Ntekereza ko abakinnyi basigaye mu mvune n'abakinnyi bakiri bake. Ikipe ya FC Barcelona ubona ko none yagarutse muri bya bintu byayo, itsinda umuhisi n'umugenzi, gutsinda ikipe ya Atletico yatsinze mu Keba ibitego 5. Ntekereza ko ari message ikomeye i Madrid. Jya muri comment utubwire wowe uko byumva, ndetse mbwira nawe utarakora subscribe ko wayikora none, ubundi tukajya dukomeza kugenda tubana neza 5 kuri 5. Niba uri umufana wa FC Barcelona ushobora kumanura imitima ukandikaho Visca Barca, ubundi tukajya dukomeza kugenda tubana neza 5 kuri 5. Mwibutsa ko amakuru y'imikino ndetse n'izindi update n'ahandi ushobora kuba wazisanga usibye hano kuri The Sport Move, ubundi tukajya dukomeza kugenda tubana neza 5 kuri 5. Nanjye Fabrice, ciao ciao, reka tuzasubira utaha, bye bye.